салом алейкум бародаро, хуш омадед ба шабакаи Қадамшо Исоев. имрӯз қарор дорем дар аэропорт Внуково, худо насиб кардагира як ҷо парвоз мекунем. Беларус Минск. Беларус Минск меган миграсионка намета. Бароям како як попробовать кунем брем бием миграсионкамон метан ё не. И гостиницаи хел гостиница номшо намедонам. Короче хов мекунӣ да. Як кабинаш намедонам чанд сумай, оли мепарсимаш баъд гап мезанам. Агар фаҳмидан хоҳем ки Беларус Минск чӣ мета, миграсионка мета ё намета, бинависед дар комментария. Баъдои ягон соат ма парвоз дорум. Насиб боша гашта омадам, миграсионка мета ё намета, аниқша дар шумо гап мезанем. Агар важни боша, бихоҳем ки фаҳмем миграсионка мета намета, Беларус агар чӣ кунӣ, граница бигзарӣ бирай биёй, миграсионка мета ё намета, агар ки шумо да муҳим боша, дар комментария бинависед. Иншолло ма видео мекунам, мепартом ки миграсионкам додан ё надодан. воқеъ паноҳи худо ҳаматан нигаҳбон боша.